Selav gelî hevalan. Werin îro jî em di derbarê çi de biaxivin, lezbûnê de biaxivin, lezê de biaxivin. Lez pênaza wî em dikarin bi vîya wayî bikin, pîvana rêya ku di demekê de tê girtin, pîvana rêya ku di demekê de tê girtin dem heye û pîvana rê heye, yanî dirêjahî heye. Hûn li formülê wê jî binerin metre heye, parkirin saniye heye. Yan jî kîlometre heye, saet heye. Ev formüla lezbûnê ye. Weke mînak, saet sisê ye û di vê derê de jî saet pênc e. Dema ku saet dibe pênc, 2 saet derbas dibe, cihê me ji vira em gihane vê derê. Me çi qas rêgirtiye? 300 kîlometre girtiye. Çend saete de me girtiye? 2 saete de. Heke wisa formülê me çû, em berê formülê xwe binivîsînin. Formülê me kîlometre bi saetê ve par vebû, an jî metre bi saniyê ve par vebûye. Formülê me ev e. Kîjanê em ê bikarbînin? Di vir de ji ber ku vira saet e, em ê vîya ji ber ku vira jî kîlometre ye, ji bo xwe kîlometreyê jî em dikarin vê hejmarê di navbera vir de saeta ewil û saeta dû re de çi qas wext derbas bûye, em dikarin ji hev derxînin bibînin çend saet derbas bûye û em dikarin lezbûna xwe bibînin. Di vê derê de me çi qas rêgirtiye? Me 300 kîlometre girtiye. Me 300 kîlometre girtiye. Me çend saete de girtiye? Me 15 vê derê 17. Di navberê de çend saet heye? 2 saet ferq heye. Me di 2 saete de girtiye. Yani lezbûna me di vê derê de çi qaye? 300 kîlometre bi 2 saeta ve par vedibe. Divê em vîya hek em dikarin par vebikin, divê em par vebikin, em nikarin bi vîya wayî bihêlin. Bi awayekî divê ku sade bimîne. Dema ku em 300î bi duya par vebike 150yê bimîne. 150 kîlometre û li jêr jî 1 saetek dimîne. Hew em bi weke he dinivîsînin. Ev jî dibe çi? Em dibên çi? Lezbûna me 150 kîlometre saet e. Ev jî bû çi? Bû lezbûna me. Yani lezbûna vê erebeyê çi ye? 150 kîlometre saet e. Heke em bixwazin vîya weke saniye û metre binivîsînin, divê em wisa bifikirin 150 kîlometre li jore divê bi rastî ne hewce hema tenê dixwazim em dîsa vîya vegerinin ji ber vîya ez vîya dikim. Saetek 150 kîlometre çend metre ye em ê bêjin? Em çi zanin? Em zanin 1 kîlometrek 1000 metre ye. 1000 metre ye. 1 kîlometrek 1000 metre ye. Di aliyê din de 150 kîlometre wê bibe çiqa? Em ê vê hesabî bikin. Wek min ji we re gotibû, dema ku kîlometre zêde dibe, heke vayê jî metrê jî zêde bibe, ev em kanin derveyî û hundir û derve, carana hundir û derve bikin ku ha vê derê çi heye em dikarin bibînin. Ew jî çend çi dibe? Xe cara yek dike xe, 1000 carî 150 dike 150 li paş 3 heye. 2 bû çi? 1 2 3 4 erê 4 heye. 4 çiqa dike 150,000 metre dike.
يعني ما 150,000 متر يتشونه 150,000 متر يتشونه لجيرة متش بنویسینن ساعات دوی ویاجی هم وگرینن چه هم ویاجی وگرینن ثانیه یک ساعتك 6 دقيقة یک دقيقة جين 6 ثانية هكا بصعبة یک ساعتك 6 دقيقة به 6 دقيقة چند ثانية تفيد لغتنية یک ساعتك 6 دقيقة 6 دقيقة جين 6 دقيقة جين یک ساعتك 6 دقيقة هم فيازانن هكا بصعبة براستي هم وابجن از لنا هفدخم از وابجم یک ساعتك 6 دقيقة هم فيازانن هري و امزانن یک دقيقة كجي 6 ثانية هكا بصعبة 6 دقيقة چقايا 6 دقيقة وكم ما امدا نفيسينن بيدر يجيبوي ما إذا بيدر يبوي ثانية في 6 دقيقة جي چند ثانية يا مبيجن أمي ديسان نافو در جاران بكن 6 جارش دك 36 دو صفر تي باش سي سدو 6 هزار سي هزار و شست سانتيمتر دكا 6 هزار و شست سانتيمتر دكا وانا يهفو دببه 1500 بالسيف پار ببه هفجي بچاوایی دردکوه 1600 بالسيف پار ببه جي امي لزبونا خواه ده کدا بوینن ده امي ده متر جي متر ثانية و ببینن او جي بمتر ثانية و جي غزامه دكا چه دكا 41 خال 66 دكا متر ثانية يعني ده ثانية كده ام 41 متر دچن ام ده ساعت كده جي 105 متر يدچن في هواي مريتوشي هفجي دكن في دايرة حجة درياوي تنبو وكا كيلومتر ساعت جي 105 جي بخواه تشتكي خوش خويا دكا اما ام نزانن هكا جهة كده دا متر هويا دوي مر بگو هرندانا که متر ساعته جبر ویا که مخواست از ویا جیر ریا بدم غزامه 41 خال 66 متر ثانیه آنجی 105 کیلومتر ساعته هكا 105 كيلومتر ساعت بجي 41 خال 66 ثانية بجي ام قالا يك عربية دكن وكن دفرتا دبينن دماكو فراتو جوهره حجمار چه خواست کنده ای دگو هره گلکی دگو هره نوسا جبر ویا جی دوی هون پر بالا خو بدن وی داره ورا متر ثانیه ان کیلومتر ساعته چه جواد خوازده دوی هون ویا پر خوش فهم بکن اف جی لزبون بو و فرمولا لزبون جی دیسا بینن بیراوه متر بثانیه کیلومتر بساعته یه اف ویدا جو خواست کنده ای دی ویدیو اکتن ده امی دیسا باخفن بگاوه خاطره و بمینن خیر و خوشیه ده